So it was yesterday. And I catch them said demolition exercise be a Kasoa. Ewa Kasoa, you know, I want to senior East constituency Kasoa, ya fellas now call your name Peswa. So demolition exercise be a Kasoa, Omu Kasoa old market no. Ama meka say na edwadifo no nyina esuna wusia now no. NDC fo no nyina e dia cheopa ma Hawa Koomson. Hawa Koomson ma me yeslew. Fireball na cheye. Na yenim de ye. Fache. Me ma nchire mu no akire wadwen ama me. E comment section. Aha Penyah block media. Me sure say any demo. Obe like video no that my bro subscribe button so be click the notification icon for latest updates. Na be chire wadwen de ama me. E comment section. Oba so a. Na che for so anya bi ahwe. So me catch one say oko awuti sinya is constituency ye Kasoa empeso so ho no mu a. Nipa na se ote so eye Miss Hawa Koomson. But 2024 ne kwa about no na omu kire se da bi omu di aduane ba ako na ma 3 omu si ase 8 no omu pese omu se omu nsem kakra ko di fofuru nti omu ko fo a omu ko to ma Felix na akoyo na obaye but Felix na akoyo baye no na ase was started said there will be a demolition exercise he will clean the pavement into omu turn near mo kwan no ho no omu enya careful omu firi ho no mo na there will be a clean up exercise omu pese omu yi kwan na omu easy traffic na e wo ho no mo no any ade Emma na edwadifo no ebo nyoso sa because obi ni just the end so go renting store ni dey just table chiniye no be so no the name as in sense no woton the capital nyina no e dey ka say onko just store onya sika it na say I bear something which is there but only say person ye ma o man no so ye fe ye ma kwan no so da so na bibia ye kama ekuro no mo ye fe Emma recently no assembly the car say I kwan ho no mu nyina mfiri no old market o bebubu no o mu mfiri ho no asa agro asa ampa asa agro asa ampa enu achia na dwono de na se excavator e wo ho no mu a ebubu ho no mu enye bubu ketu say excavator si ho no mu twintwan a ye dwiri market ni guo Emma wisu ebeye enibrisem ene ade Emma honom ne de in fact na boys ni bi kura no ebuofo no omu ekeka omu adwene wo ya campaign wo nenam ha wo su nani suo wan nakoyo osu me yandi sini me kawo na ewura nkrofo fie abubon nkrofo dem ya abubon nkrofo dem ya pa omu acha so omu to abamaye aha soli ye ya patawa assembly say NPP time almost omu ji ade we no omu techire omu ana omu my lawyer ama lawyer ni edi asem we echi ama ade we be ya dia nti samu mu wie na samu san betna na mu be ubu ade we na mu di fro say enkotina fie na ekomeni a which means say mu di tuntuma abada na ekoko man ka no kura anchire 6 March ya wa ha ana anapa omu di let da fam say yentu before 1 week yentu before 1 week say yene ya brodi ahase ahano ahaya cheche 25 years ago ahaya cheche ana ye jedfo ne hu say ahano mo be station no entrance kakra na da no yenjiji hu ska na da yemfa ye bibua yene NPP aban ekokasa ye omujitum say eyampa chine na ewo kwan no ekwa we ECOWAS road nti omu mpese chine aba nanti ekwa no sa nti ye ne penifo ne adwe mako
and the Jiska, Obitia 1,000, Obitia 2,000, Obitia 5,000. Me and me no Cassitia 1,000. Me double me order that I'm in Sanka, but I cry or now met to me, Martino, I'm in Sabacomano and a Padre. Mitla, I'm in Sacomano. Yo, I'm from which you say, Omo Bubu, me showcase class war, Missicana, dear, with me, Fakrana, migration for the fires for Omo. I'm pretty, my family know about Kukra. I'm waiting the money in Egusu. Misika crash, Misika 3,800. A showman who in Crawford Samagia, a woman, Chiamadia Meduma. We are on Baba for Mother. Nina, no, Ayaka. I'm in Mukase. And Kabimin Sanka Kasoa, the move through the Kasoa, dear. Yea, Nimedia Kakrana, yet to the double the Kasoa. At the Papa Bia Nicasoa, Sabi, you tell Amo, Yakasa, Yako, near Quatina, say, Abania factory, and Yanko Concord now, near Concord, no factory. What Yauba Cronoa, Yabacho, who Frodo, Yabacho, Sasiaka, particular Casuano, you know, none you might be suing. First, now higher Cronobia, Sasia Juma. Name your man, that dear Baha, boys, you say, you repair phones, a baboy, you baboy, it's a chrono, and Nicasoabium. Sasia, no mabaye, I'm a chrono, a baby, tika, so Casoa. What I say, who I say, MP, who, what to Abama, who ya campaign, wouldn't Namaha, who so, Nanin so, wine, Nakoyo, or so. Me NDC ni me ka wona ewura nkrofo abubon nkrofo dem ya abubon nkrofo dem ya pa omo acha so omo to abaman aha sole ye ya patawa assembly say NPP time omo so omo ji ade we na omo ta chire omo na omo man lawyer ama lawyer ni edi asem we echi ama ade we be ya dia nti samu mu wie na samu san betna na mo be ubu ade we na mo di frost en ko tena fie na ekomeni a wotumi se mo di tuntuma abada na ekoko man ka no kura ankyerɛ na ɛno na adwadefo bia hwedom so da bi ewom se yɛ ndc for de but ade afles na call your eye no nyame anim nukure ni entwa ye wa disappoint ye na wa ma ye nu ye ho kura se ye to ede ma no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mianum. Mipacho mpese me video kakraba mpese ko viral. Mipacho mo ame na ntimi ko na nnu mpenifo. Ye frame azumi ba obi a onimi bia Kasoa me station chobeta. Mipacho chobeta na miamini. Ndra me be video bi tama omo ye demolition no radio station atinka ene TV3 omo ba maye kasai. Ba me ka say me NDC pure NDC me wo card e chere say me NDC ni na akoyo ba e wa amoye how amomo na ye fi say o neni so e hye say e ma neni o neni so e hye dodo neni edin Hawa Koomson ba e obo aye wo di bi ma e ma woni Kasoa ma ne bebre ekom single medals for no ye doso ti Hawa Koomson e bo aye ti na ye nim say na akoyo wo ya kwala afi no wasisu ti obehu oye wo a single mother for you come. Nearly so bad boy and now I said because I go about Casa children. So while Kuma say yum Kuranas or Tikasana and my then or Kuma then it's so the yum a mobile almost a mobile station yet. It's a kind so inside the and come home a petty traders on Quan or mobile war the infin. Or mobile or mamma you notice be say or mobile station notice no the or the people outside by your inside one near bin me to tax me to take it last year this year we try yes after 6 months was 7 months me to 500 my patter me to take it me to ball car every day me to ball 15 cedis me to take it 3 cedi a year me to 500 by ning in actually or my baby by audio me pese ekwa na empenfo no omo bom kakra say ye politics say my bibia ye politics politics na ye say ye politics ye e dachi bi e be ban faso ama ye nti na nipa di party achi a wo di party say wo di party say bibi ba
na chere se me ye party no bia ho so we kura o card ana o ye NDC ni ana o ye NPP ni se bibi ba e wo mua bia o betimi aye den abo ho se party na wodi akire no mfaso abaso me machi manim mabusuafo nyina me sorry ye me hu se obi e ye NPP obi nyina ye NDC kumasi ye kunu ofaba for 4 time NDC nti ye wo ni sika ekunu kumasi nti ye yasefo nyina make yasefo kora make se make ka bebo in pass 600 ti se ye nyina ka se ye ja NDC a NDC na ebekoso biemu ana se nipa tu kra abakra efri mu kra ebe shorto na nipa be se nipa 60 na nipa 50 50 nti na mpenufo ade bi ha mo ya mo hwe ni yo ba mo fe se da ba na nya to awie ba e dey so na se ya ba pa wa nya ahe ye ko 2 years nti tamra na e ko nti se mpenufo so ma nya bibia ofa Kasoa ho a NDC ye Kasoa ye NDC strong party strong way position but as we say this stay free and sir mo de mo ba mo Hawa samba mo ba mo Hawa se ke mi say mo nkofo bebia me confuse o mo ma to aba ma NDC o mo me didi o me wo minim so mo ye NPP ba me kasa kire ma obi kwa ka kire me say maraf ba ko fe na ko so ka kire me say aje nya say ye mpa NDC o ba NDC for ba yetum na e drop na me so this time e no e maso bio ti me confuse be brave ma mo to ma ba no be ba say aje se wahu say say mpa NDC no say 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 mpa NDC NDC for ba how come si ba ya to aba man 8 years et na kwanwe e hwe ye ma ba NDC ba 2 years afa ye nya 2 years kwa so no mu wom hwe no mu ye say ye yekuta nkwala simbe mu de se omu apatana se no be ka bibia se me ka se me ka o be bu nipa 80 a mo yes man ebi mu okunu mo ba mo kunu mo moa mo ebi mu kwa do mo kunu mo ogu ena obu okwa ni ma ni papa nyina ogu oni obuafo bi a be se ena wo okwa no se ma me 10 pesos infanto eduane ni isa so ga na hwa na show bi ba obi a show bi ba obi enu hwa wo shme fa ni ko se ma busi ni kwa se me ni wo kwa wo hwe me ba wo bo wa ono hwe ni de awie nti mpenfo mo fa mo na nsika so mo mo ye yo mo mo ye Kasoa na obi okay nyi so nyi obi na ye okay sa enyo obi na ye okay nti mpenfo asan mo mra mo stores na mo beye no circle cry ye we kura no omo ye station ye overhead omo anye stores wo circle omo ye overhead wo top no omo anye stores na Kasoa na mo so mo beye stores mpenfo mo mra mo ni sa anye Kasoa na party no egu ani sa wo ye nam krom meton ade mo Kasoa obi anim me se wo tietie nsem ankrofo ka party no mo gu party no na akoyo woni edisi mo gu party na mayeyo mo gu party na party na de yakoma ene pe party o me fe say this NPP me say me NDC ni me need 10 pesos for NDC mu ba NDC me da so ye NDC nyesa mo wu say be me NDC no some da so ye NDC ba so what is na ankrofo kasa na NDC mo begu no mo begu na mayen mo begu NDC mayen ye pejoma ma say ye pen say ye dono ena edi NDC achi o ba mafia na mo awu mun pa mienu we ma awu party na mayen o ne ye kon party mo begu no se mo ye stores we Kasoa mo begu NDC party mo pa mo fa mark be enso nka na mo hwe na ebe so Kasoa edu 4 years mo hwe na ebe so Kasoa nti manu aso mi chia wo bia ye me kasa ya man kasa ye no mo fa nche me ba me de oya wo na kasa mi chia wo bia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na time aye beto aba no omo ka kire say my two men this ne two men this omo ba bebu apata na omo etuye but enam say Hawa Koomson ye pese ye sesa ni nti ne ye de na akoyo e de baaye na esi aye de baaye na akoyo eye west te so ntie ye say de mpani for ka ye ro ma ya tro letter obo bed na se ne ye bekasa ne ye tro letter de ma no letter e tro ma ye ombe ma ye mbuaye bia Daniel ha ye baaye omo se omo ba betuye na tu na mutu empam tro me ma me mpani for omo wo mu no ebu o ma oyoja oya kunani ne mba be 45 nuku na ewe ja no maybe ni get 500 no be da just stop yo me how ne say ye dofo adada ye if you say ye wo ha ye petty traders yo akunafo ni ne ma say ne adofo na ekeka no ye gina ho sika ye akwafa de hi ne de age stores ye ni musa stores wo ho pa ai ukita sika ubenya bia han esase ye ni sika nti ya bobọ kwa ho ye bodu afọ petty traders na akoyo wo ba no ye ni musa wo ba ne wo ba beboa ye wo ba ya no efema eduro anuanom
ye dra manfo so aya ne yakai ya no in fact ora sami jamfi ora to forcing emra mobile overhead na say be chia mo no mo ka say e de ma na akoyo a mo ni e be di ni yie basa bia ma ye betra ha fe ba ne sen yes remo mo mahama ane vice va oba de minim so wa abadaye na so ya MP ni de oni abadaye se dun kati aye srem mo mo aye na ye ni baabi akọ ye nyina ye Ghana for me dase NDC ba ye egadifo a wakwa ho wamata ye ni pa ahoto de ye nya bi da ye srem bebre ya papa dro mani na da roma wona nana ya maame ye srem asama abaka so yi omfo mo na sifam na hotomra ka so amaye na baabi a omso mo ye stores no anya baabi a de ye stores a eye yiye wamada roma empanifo a eba ya ebegira ho ame ahwe ho to aba ade man na yensasi fam etu wamada roma ye dwatwa wam yesade yensayam wamada roma Kasoa yesu adanka abusia ababrawo yes rabo wada roma ye pamucho ababadi finance baba yo yes Yesi sedwa mention umbrella na sabi bode abakwa na twa na dodo kwam na awia boy ya sanka benane eti NDC ebo adwuma bani sia na mu e Kasoa eye sad banini ene na NPP de o ma feli wo Kasoa wo mu Hawa Koomson ne adon pa na yese ne ho afono ye pamana menako ye ma me na akoyo ye papa to forcing u video wa ho u bo overhead na se e be share ye bo nyenim se bia ye pamama ame amenako na eda ye no ma so ye koma ye dey adwe se we dey eye west me first bill me kofa baako e bi 1,500 me kofa first me don first me first baako e bi 1,500 na me kofa miniska me de bejo stores na time aye beto aba no omo ka kire se mayan two men this ne two men this omo ba bebu apata na omo etuye but enam say Hawa Koomson ye pese yesesa ni nti ne yede na akoyo e de baaye na ese ayede ne baaye na akoyo eye west te so ntie ye se de mpani for ka ye ro ma ya tro letter obo bed na se ne ye bekasa ne ye tro letter de ma no letter ye tro ma ye ombe ma ye mbuaye bia Daniel ha ye baaye omo se omo ba betuye na to na mutie mpam tro me ma me mpani for omo wo mu no ebu o ma oyoja oyo kunani Nemba be 4-5 nuku na ewe ja no maybe ni get 500 no be da just stop yo me how ne say ye dofo adada ye if you say ye wo ha ye petty traders yo akunafo ni ne ma say ne adofo na ekeka no ye gina ho sika ye kofa de hi ne de age stores ye ni musa stores wo ho pa ai ukita sika ubenya bia han esase ye ni sika nti ya bobokwa ho a ye bodu afo petty traders na akoyo wo ba no ye ni musa wo ba ne wa ba bebo aye wo ba ya no efema edura anuanom ye dura manfo so aya ne yakai ya no in fact ora sami jamfi ora to forcing emra mobile overhead na say be chia mo no mo ka say e de ma na akoyo a mo ni e be di ni yie basa bia ma ye betra ha fe ba ne sen yes remo mo mahama ane vice va oba de minim so wa abadaye na so ya MP ni de oni abadaye se dun kati aye srem mo aye na ye ni baabi akọ ye nyina ye Ghana for me dase chere wadwe mame e wo comment section aha Penyah Media Accra.